Počinje live za 3, 2, 1. Dobrodošli svi ljubitelji lacrosse-a i oni koji ćete to postati. Dobrodošli u treću epizodu Face Off-a, podcasta koji se bavi lacrosse-om. A danas imamo nešto novo za vas, to je analiza utakmice, odnosno snimak utakmice na kome ćete se bliže upoznati sa samom igrom lacrosse-a i našu analizu onoga što se dešava na terenu. Tako je. Pored analize utakmice imamo i specijalnog gosta s kojim ćemo vas upoznati malo kasnije, a i pre nego što predstavimo našeg gosta, da vas podsjetimo šta smo čuli u prethodnim epizodama. A to je malo o field lacrosse-u. Kao prva stvar, kako se zove naša emisija, svaka utakmica počinje sa face-offom. Tako je, kao i svaka četvrtina i nakon svakog datog gola na sredini terena radi se face-off kojim se počinje napad. Zatim postoje 3 vrste štapova u field lacrosse-u, to su kratak štap od metar, zatim štap za odbrambenog igrača koji je nekih otprilike duplo većih dimenzija, kao i štap za golmana koji, evo možete vidjeti ovde, koji je istih dimenzija kao kratak štap što se tiče dužine, ali ima širu glavu kojom golman brani. I poslednja stvar koju smo čuli u prethodnim emisijama jeste o dimenziji gola. Za razliku od box lacrosse, u field lacrosse je veći gol i on je dimenzija 1,80 x 1,80 m. To bi bilo to što se tiče podsjetnika, sada da krenemo na analizu i da vam predstavimo našeg gosta. To je Nemanja Laganin, on je naš igrač odbrane naše reprezentacije kao i tima Beogradskih zombija. I on će nam danas pomoći u analizi, odnosno reći će nam nešto više o nekim možda odbrambenim dešavanjima ili nečemu što njemu bude specijalno zanimljivo. Dobrodošao Nemanja. Hvala, bolje vas našao. Ništa, to je to, možemo onda da krenemo. Mi ćemo da krenemo malo sa utakmicom, a onda umeđu vremenu malo ćemo se upoznati sa Nemanjom, čime se on bavi, koju poziciju igra, da nam on malo ispriča o svojim iskustvima usput. Pa, možda i neka anegdota sa nekog prvenstva, vidjet ćemo kuda nas put odnese, pa da krenemo. Evo, za početak, utakmica kao što smo i pričali kreće sa face-offom, gde se dva igrača bore na sredini terena za lopticu i onog trenutka kada jedan igrač uzme lopticu, tada sudija proglašava posjed i taj tim kreće u napad. Ono što nismo spomenuli jeste da pratimo utakmicu između Notre Dama i Virginije, koje je šampionat, u stvari finale šampionata College lige u Americi. Da, evo za sada možemo vidjeti bela ekipa napada, kao što vidite, gol se nalazi sa desne strane, o tome smo pričali već u prošloj emisiji. Golman je, gospodar ovog prostora koji možete videti, koji se zove Chris, i u tom prostoru njega ne sme niko da napada. Videli smo jedan, za početak, neuspešan napad bele ekipe i sada kreće tranzicija gde, plava ekipa treba da pređe polovinu i započne svoj napad, a nešto o tranziciji može vam reći Nemanja. Pa u vezi same tranzicije to mogu da vrše i ovi kao, to su midfielderi ili ti sredina terena, a mogu da vrši sami odbrambeni igrači ako u tom trenutku zagusti ispred gola, da preuzmu stvar u svoje ruke. Što na primjer radimo ja i Vlad u većini slučajeva ako zagusti, ako golman nema kome da odigra. Što se tiče short stickova, oni prenesu loptu preko polovine i odmah posle toga izlaze napolje da bi ušao napadač i nastavljaju akciju. Jeste, to je vrlo zanimljivo. Ne znam, Lagani nije spomenuo sada, ali mi imamo tu poziciju koja se zove LSM, long stick midfielder, koji onog trenutka kad završi odbranu i prenese lopticu, on napušta teren. To je Lagani igrao za Beogradske zombije na par utakmica, pa Lagani, reci nam malo kako izgleda igrati sa dugačkim štapom, kako izgleda prenositi lopticu u svojoj toj gužvi. Pa sve u svemu znatno je teže prenositi lopticu sa tim dugim štapom, zato što ima mnogo duži štap i mnogo vas je lakše udariti ili da vam izbiju lopticu iz štapa, ali u principu sve zavisi od tipa igre, od stila igre, ako se krećete ili da li igrate telom ili igrate na kretnju. To je sve do vas, do stila igre. A, na primjer, koja je razlika između kretnji odbrambenog igrača i igrača long stick midfielder, odnosno? Pa,
sad kako da objasnim, u principu kod LSM-a, kod njih je bitno da su oni brži, mislim brži, i odbrambeni su brzi, ali s obzirom da on treba prenese tu loptu i da što pre izađe van terena, tako da mislim da on ima presudna brzina u tom. Da, znači ono što je najveća razlika je da odbrambeni igrač ostaje u igri duže vremena, dok igrač sredine terena sa dugačkim štapom, odnosno LSM, on nakon što se završi odbrana, učestvuje u prenosu lopte preko pola i zatim nakon toga izlazi napolje da bi ušao igrač sa kratkim štapom. Zatim sad ovdje možemo vidjeti jednu zanimljivu stvar, za razliku od, ajde da kažemo tako, tradicionalnih sportova ili sportova na koje smo navikli, u lacrosse-u se nakon šuta, koji možemo vidjeti sada, lopta dodeljuje onoj ekipi čiji je igrač najbliži out liniji u trenutku izlaska loptice van terena. To se odnosi samo na šut ka golu koji sudija procenjuje da li je bio šut ili pas. U slučaju pasa lopta ide ekipi, znači suprotna koja nije izbacila loptu napolje. Tako je, ovdje ste mogli da vidite, evo malo pre bio šut, a ovo je bio pas koji je izašao i nema veze što je plavi u ovom trenutku bio najbliže loptici. Posle se sad dodeljuje timu belih i oni kreću u napad. Da, ovdje također možemo vidjeti i leteće izmene. Znači evo ovdje vidimo 3 igrača plave ekipe koji su izašli i 2 igrača, odnosno 3 koji su ušli u plavu ekipu u napad. To su znači igrači u odbranu, ja se izvinim. Eto vidimo ovdje jednog LSM-a na terenu. Tako, znači igrač ovdje sa brojem 7, on je long stick middle fielder i on je ušao sada da odigra odbranu. Također možete obratiti pažnju kada se završi ovaj posed, on će izaći napolje, a igrač sa kratkim štapom će ući umjesto njega. Pa da, to je još jedna prednost LSM-a, zato što u odbrani odmah samim tim imate 4 long sticka, tako da ima manje mismatcheva. Tako je, to isto treba napomenuti da u igri lacrosse u fieldu najviše 4 long sticka možete imati u trenutku na terenu. I sve preko toga se dosuđuje, da kažem, prekršaj za tu ekipu. Naravno, znači kao što ste verovatno mogli i sami da zaključite, dugačak štap u odbrani je samim tim prednost za igrača jer može na većoj distanci da pokriva prostor, može da sa veće distanci izblokira pas ili izblokira šut, tako da ekipe koje imaju na raspolaganju više igrača koji mogu da igraju sa dužim štapom su u velikoj prednosti jer samim tim imaju samo dva igrača sa kratkim štapom po posedu u odbrani, odnosno mnogo manje šanse da prime gol, kao što možemo ovdje vidjeti. Znači evo ovdje upravo ta situacija, iako imaju igrača više, igrač bele ekipe je uspeo da savlada svog čuvara koji je imao kratak štap i zbog toga nije mogao uspe da ga odbrani. Također golman ovdje nije uspeo da odbrani jer je bio dobar šut i eto, to je primjer gola, kao što možete vidjeti, šutevi su veoma brzi i veoma precizni, kao što možete vidjeti. A što smo pričali na prethodnoj epizodi, možete vidjeti kolika je brzina te loptice kada izlazi iz štapa. To je... ja bih zaustavio samo ovdje na sekund, isto smo pričali o terenu, kako je on podeljen na 3 dela, znači imamo odbrambeni deo, imamo vezni deo i imamo napadački deo. Evo ovdje sad u ovom trenutku možemo da vidimo vezni deo, gdje mi imamo 3 bela igrača i 3 plave igrača. Na početku svake utakmice, svake četvrtine i posle svakog gola, kada krenemo face-off, 2 igrača se u sredini bore za lopticu, dok po 2 igrača stoji iza ovih belih linija i čekaju zvižduk sudije. U ovom trenutku kad sudija da zvižduk, oni kreću ka loptici. Evo tu možemo sad da vidimo, sad se sprema, ovo je borba za lopticu. Ono što je jako bitno, dok se 2 igrača bore za lopticu, ostali igrači ne smiju da ih diraju. I još jedna stvar, dok se ne ostvari posed, igrači iz odbrane ili napada ne smiju da pređu svoju liniju, to jest ne smiju da izađu iz svog dela terena. Da, ovdje na primjer nismo vidjeli, ali ovdje je odbrambeni igrač plave ekipe ima mogućnost da vrati lopticu golmanu, to je isto potpuno dozvoljeno, znači loptica može biti vraćena golmanu, ali ne u kris, već golman mora da izađe van svog kruga kako bi bio
maltene igrač i može pomoći ekipi u prenosu loptice. Takođe, golman može da prenese loptu i čak se neretko dešava i da, pošto ekipe ne računaju na to da će golman preneti loptu, dešava se da nekad i golman pretrči ceo teren, čak i postigne gol. Tako je. Isto što bi ovdje napomenuo, evo, možete vidjeti u ovoj sad situaciji da dva plava igrača koje su u napadačkoj polovini, znači onda ni u jednom trenutku ne smije da se vrate na svoju odbrambenu polovinu. To jest, kada jedna ekipa ostvari posed, na jednoj polovini može da bude maksimum 6 igrača, a minimum 3 igrača. Tako da je svaki prelaz, znači ovog napadača na odbrambenu polovinu ili odbrambenog na napadačku polovinu, svira se offside i taj tim dobija isključenje dok ovaj drugi tim dobija posed. Da, postoje razne vrste kazni, u principu najčešća kazna je upravo offside i ona se zove tehnička greška i donosi vam 30 sekundi kazne, odnosno igrač koji je napravio prekršaj mora da izađe napolje i njegova ekipa igra 30 sekundi bez tog igrača. To je možda na evropskom kontinentu najčešća kazna, dok se to na američkom kontinentu gde igraju već dugi niz godina je baš retko da neko pogreši i da preleti na tuđu polovinu. Da, postoje i druge vrste kazni koje za sada nemamo ovde prilike da vidimo, ali kada... Zvijem, Vladimir, što te prekidam, ali evo ovdje se videla prednost long sticka, evo, to je što Vladimir i Nemanja igraju sa long stickovima, možete vidjeti kolika je prednost igrati odbranu sa long stickom. A evo ujedno i možda, da kažem, manjkavost u tome što im je lakše izbiti lopticu iz štapa. Evo ovde upravo primjera koji sam malo pre rekao, znači golman može da uzme lopticu i evo sada je pokušao i uspeo da baci jedno veoma dugačko dodavanje i da maltene on započne napad svoje ekipe. Koje na evropskom kontinentu nema ograničenja vremena za napad, dok na koledžu postoji vreme ograničenja za napad koje možete vidjeti u donjem desnom uglu. Tako je, u evropskom lacrosse je to malo drugačije kao i u MLL-u. Kao što vidite ovaj boks koji sad postoji oko gola, znači ako predugo zadržavate lopticu u svom posedu, a niste unutar ovog boksa, sudija može da vam svira odugovlačenje i da posed drugoj ekipi. Ali, dokle god vi držite lopticu unutar ovog boksa, neće vam sudija nikada svirati odugovlačenje. Tako je, evo sada vidimo ovdje, znači golman je odbranio, uzeo loptu i ima 4 sekunde da izađe iz krisa, odnosno svog kruga oko gola i da nastavi, znači, clear se zove prelazak ekipe iz odbrane u napad, odnosno iznošenje loptice preko pola i započinjanje napada. Vidimo takođe ovde izmere, znači menjaju se i igrači bele ekipe i igrači plave ekipe, uglavnom se to dešava u isto vreme kako jedna ekipa ne bi došla u prednost izmenom, ali tu se često dešava i da jedna od ekipa pogreši i da se otvori kontra. Da, evo ja bi malo iskoristio priliku da sad gledamo ovaj napad Virginije, da nam lagani malo Nemanja kaže malo kako on počeo trenira lacrosse i neko njegovo najbolje iskustvo. Počeo sam trenirati lacrosse tako što kad sam imao 14 ili 15 godina sam gledao neku američku seriju, mislim da se zove Teen Wolf, nisam siguran. I onda sam se baš mi se svidio lacrosse i malo sam potražio na internetu da li ima kod nas neki klubovi i to. I našao sam Beogradske zombije, kontaktirao sam, Aca mi se javio i rekao mi gde se održavaju treninzi. I tad sam bio najmlađi, baš, ne znam da sam imao 14 ili 15 godina. Imao si 15 godina. 15 godina. A tad su većina njih bili, ne znam, Aleksandar je, koliko ti si 10 godina stariji od mene i samim tim što sam došao tu, svi momci su bili baš mnogo stariji i sledeći posle mene, ne znam, bio je tipa 4 godine stariji i bilo je baš
teško da ja uđem u korak sa njima, da se borim sa njima. Samim tim sam i brže napredovao, pošto sam morao da dajem 200% sebe na tim treninzima. Da, moramo priznamo da je Nemanja jedan od naših najboljih igrača, jedan od najboljih mladih igrača, on se već trenira 6. ili 7. godina kako trenira i moram da priznam da smo vrlo ponosni što imamo njega u timu i što on pravi uzor za sve nove koji dolaze da treniraju. Takođe, Nemanja je i kapiten odbrane beogradskih zombija, tako da i to je jedna vrsta priznanja i jedna vrsta potvrde koliko je zapravo dobar i koliko je dugo tu i koliko je siguran sa loptom i bez nje pogotovo, s obzirom da igra odbrana. Što se tiče nekih lepih trenutaka, ne mogu baš da izdvojim sad neki posebno, pošto iskreno svaki turnir gde god odem, ja ne znam, kao da sam u nekom drugom svetu i onda mi bude žao kad se vratim narednih nedelju dana, ne mogu da dođem sebi jer toliko mi je lepo, svi ljudi sa kojima smo tamo, svi su došli da bi igrali lacrosse, prvenstveno ne zbog, ovaj sport je dobro da se ne igra zbog para, nego se igra stvarno iz ljubavi i svi ljudi koji ga igraju i ovde u Evropi, svi dođu da bi se lepo proveli, mnogo su dobra ta druženja i na utakmicama i van utakmica i uveče kad izlazimo ovako, baš, mislim, ne znam, retko dobra ekipa i retko dobri ljudi. Tako je. Hvala takođe. Ovom prilikom pozivamo sve da dođu da treniraju, prijavite se. Postanite deo dobre ekipe i dobrih ljudi, kako kaže Nemanja. Nećete se pokajati, vjerujte. Ono što bi mogli sada da takođe spomenemo, u lacrossu tokom utakmice na terenu imamo trojicu sudija koji su pozicionirani tako da formiraju jedan trougao. Jedan sudija on je pozicioniran kraj u liniji sa golom. Drugi je, kao što možete vidjeti sada gore na vrhu, dok je treći u donjem levom uglu, sad se ne vidi na ekranu, kako bi imali pogled na ceo teren. Pogotovo zato što loptica u lacrossu ide toliko brzo i ima dosta kontakta, potrebno je baš da imaju dobar pregled igre. Ovde možemo da vidimo jedan ozbiljan udarac, jedan ozbiljan prekršaj. Evo i sad možete vidjeti, sudija je sad bacio zastavicu, to je još jedna stvar, znači onog trenutka kad sudija baci zastavicu, igra, ukoliko je u posedu tima nad kojim je napravljen prekršaj, on može da nastavi igru i tek po gubitku lopte sudija prekida igru, a ako je kao u ovom slučaju ispala loptica i dodirnula zemlju, sudija u tom trenutku naglo prekida igru i nažalost ovde ovaj igrač se ozbiljnije povredio, nadamo se da je dobro. Takođe, ja bih napomenuo jednu stvar samo koju smo videli ovde, znači nakon odbrane, kao što igrači napadačke ekipe, znači u ovom slučaju bele ekipe, ne smiju da uđu u kris, odnosno golmanski prostor, nakon što je ovde golman odbranio, odbrambeni igrač je krenuo ka krisu, ali ni on, nakon što uzme lopticu, ne sme da uđe u kris, dok u trenutku dok nema lopticu i dok igra odbranu, sme da prođe kroz kris, što se pogotovo radi ukoliko napadačka ekipa ima lopticu iza gola, gde onda odbrambeni igrač seče put, odnosno ima kraći put oko gola, ali tu takođe dešava se nekad zanimljivost da se odbrambeni igrač saplete o mrežu, pokušavajući da još više skrati svoju putanju i time otvori prostor za napad. Da, možda ćemo i videti takvu neku situaciju, jer to je vrlo često. Većina napada u lacrossu i kreće iza gola, jer u tom trenutku svi odbrambeni igrači uglavnom okrenu leđa svojim igračima i otvara se prostor za neka utrčavanja. Da, ovde možemo videti zonu, znači zonsku odbranu, koja se dešava kada ekipa ima igrača manje, a igra odbranu. Evo, može neke vrste zonskih odbrana da nam kaže Nemanja.
Pa sad ovako, u principu zonska odbrana se igra, mislim, zona, pokrivanje prostora, ne čuvamo čoveka, pošto imamo jednog čoveka manje i bilo bi besmisleno da igramo za čovekom. Može se igra boks, igrač u sredini koji se zove string, i pošto protivnička ekipa ima igrača na krisu, tačno ispred tog omladinskog prostora koji očekuje pas, ima gore, znači u toj putanji njega ima igrača koji je šuter, i taj string ide znači, od igrača na krisu do ovog gornjeg i pokušava da pokrije oba igrača. Znači, mislim to je, moramo svi da rotiramo u tom trenutku zato što imamo igrača manje i u takvoj smo neprilici, da kažem. Tako je, tu vrstu zonske odbrane smo videli ovde, koja očigledno nije upalila s obzirom da je plava ekipa postigla gol. Cilj zonske odbrane, slično kao i u košarci, jeste šut iz daljine i jeste da se uzdate u svog golmana, a da pokrivate prostor oko njega, jer njemu je mnogo lakše da odbrani šut iz daljine nego šut sa metar ili dva, tako da vaš posao je da čuvate sredinu, da ne date protrčavanje kroz sredinu i da puštate šuteve s polja, što nažalost za ekipu Notre Dame nije, izvinjam se, za ekipu Virginije ovde nije baš uspelo jer je Notre Dame dao jako lep gol iz daljine. Da, evo možete da primetite sada, znači nakon datog gola poništava se kazna koju je imao tim Virginije i oni nastavljaju da igraju 6-6. Znači postoje više vrsta kazni gde kod nekih naravno i po primljenom golu se ne prekidaju kazne. Evo ovdje vidimo jedan odličan kontakt, znači sav kontakt koji se desi spreda i da kažemo u rame je dozvoljen, dok sve sa leđa, saplitanje je strogo zabranjeno i uvijek se kažnjava. I naravno udarac u glavu kao najgora kazna gde se može dobiti u slučaju jakog udarca čak i do 5 minuta kazne ili u slučaju preterane agresije ili slučaju nesportskog ponašanja čak i može doći do izbacivanja sa utakmice. Da, evo što vidite, ovdje smo videli. Ovdje je bila još jedna zanimljiva stvar da u field lacrosse-u kada igrate odbranu morate da držite ruke skupljene na štapu dok ostvarujete kontakt sa protivničkim igračem. Znači sve što raširite ruke, to može da se svira, ne svira se uvek, ali može da se svira cross check i da dobijete kaznu. Da, evo ovdje smo videli ono o čemu je malo prepričao Aleksandar, što se tiče kazni. Znači sudija je bacio zastavicu jer je bio prekršaj nad igračem Notre Dame, ali pošto je ostala loptica u njihovom posedu, oni su uspeli da daju go i kazna se poništila. Da je loptica kojim slučajem ispala ili nakon šuta završila u posedu bele ekipe, bila bi ponovo dodeljena plavoj ekipi, igra bi bila prekinuta i igrač koji je napravio prekršaj bi dobio kaznu pola minuta, 2 minuta, u zavisnosti od toga koji prekršaj se desio. Pa da, oteženi prekršaj. Evo što možete vidjeti, znači uvijek se svi timovi trude da prvo spuste lopticu iza gola i odatak kreću. Ono što je vrlo zanimljivo, znači lacrosse je vrlo taktička igra gdje ima dosta kretnji, dosta akcija koje se pozivaju. Vrlo je važan individualni kvalitet, znači proći igrača i napraviti neko preuzimanje, ali, da kažem, veliki deo ima taj, da kažem, taktički moment. Da, evo sad smo videli čak i primer gde igrač sa dugačkim štapom, u ovom slučaju igrač bele ekipe, uzeo lopticu, pretrčao ceo teren i zadržao se na kratko u napadu. To se radi ukoliko se ostvari kontra, odnosno taj igrač ostvari prednost, zadržava se tu kako bi pokušao da iskoristi igrača dva više dok ostali igrači ne stignu u odbranu, ali na kraju izlazi iz igre i ipak ulazi napadač. Međutim, ovde je bela ekipa izgubila lopticu, tako da novi igrač sredine terena sa dugačkim štapom je ušao kako bi sprečio lak prenos lopte plave ekipe.
Da, evo ovdje možete sad pri ovom prenosu da primetite kako je klasično iznošenje loptice, gde je golman taj koji kreće se po sredini, a dva igrača sa long stickovima idu levo i desno, rade takozvanu bananu, otvaraju se i polako iznose lopticu dok im se ne otvori neki igrač po sredini ili neko od njih ne pretrči. Da, znači ekipa koja iznosi lopticu uvek bi trebalo da je u prednosti zato što ima igrača više, odnosno golmana koji može biti igrač, jer ukoliko svaki igrač iz protivničke ekipe pokriva jednog vašeg igrača, golman je sam. Ukoliko jedan od igrača napadne golmana kada on ima lopticu, neki drugi igrač će biti sam i tako da ne treba uvek žuriti u prenosu loptice, nije uvek najbitnije preći u kontru, već nekad i samo osigurati malo duži napad kako bi se i odbrana odmorila, kako bi možda se napravila neka dobra akcija iz koje se može postići gol. Da, evo, jedna zanimljivost koju treba da napomenem kad imamo Nemanju ovdje sa nama u gostima jeste da je on jedan od odbrambenih igrača koji vrlo često ide u tranziciju, prenosi loptu i u dosta situacija i sam dođe ispred gola i da gol i moramo da ga pohvalimo što je na svetskom prvenstvu, sad kad smo bili u Kanadi, na prijateljskoj utakmici protiv možda najjače reprezentacije na svetu Irokeza, sam pretrčao ceo teren iz odbrane u napad i postigao jedan od dva gola koje smo dali na toj trening utakmici. Ali vredno, kao kažu. Da, na primjer, za razliku od Nemanje, ja se trudim da u iznošenju lopte uvek tražim slobodnog igrača, tako da uglavnom, ukoliko postoji mogućnost, tražim Nemanju jer je veoma siguran sa loptom ili nekog od igrača sredine terena koji mogu lakše preći na drugu polovinu, jer kao što često treneri kažu, loptica je brža od nas, što je i logično i mnogo brže prelazite u polje napada ukoliko bacite dobar pas, nego ukoliko treba sami da pretrčite ceo teren. Evo ovde možemo sada videti jedan prekršaj kao i signalizaciju sudije koji za zapisničkom stolu objašnjava šta se desilo. Znači ovo je bio jedan tehnički faul, znači ovo je guranje bez lopte. Sa leđa. I za ovo dobija 30 sekundi, tako za sve tehničke faulove dobija se 30 sekundi kazne, dok za personalne se dobija kazna od minut i 2 minuta. Personalni faulovi podrazumevaju znači, ili udaranje sa leđa kada igrač ima lopticu koja je malo, da kažemo, grublja od ovoga. Ovde je bilo lagano guranje, pa je sudija, da kažemo, čisto po pravilima da ovde svirao faul, ali postoje sudije koje ne bi ovo karakterisali kao faul. Tako je, tu imamo takođe, među tim personalnim faulovima imamo cross-check, imamo saplitanje, imamo udarac štapom preko kacige. To su sve, da kažem, neki personalni. I evo, sad vidite ovde, završila se kazna, igrač se vratio i sada se nastavlja igra 6 na 6. Isteklo je tih 30 sekundi. Ovde smo sad ponovo videli, znači beli igrač sa brojem 3 bio je najbliži autu u trenutku kada je loptica izašla napolje nakon šuta i samim tim dodeljena je lopta ponovo njegovom timu. Sada vidimo, znači ovde igrači bele ekipe čuvaju lopticu jer je ostalo maltene isto vreme za kraj napada kao i za kraj četvrtine. I eto, ja mislim da bi mogli sad da privodimo kraju polako ovo gledanje i analizu utakmice, mogli bi da pređemo, da odgovorimo na par pitanja i vidjet ćemo da nam još Nemanja ispriča malo o njegovim još nekim iskustvima. Pa da počnemo, evo pitanja koja smo izdvojili za ovu epizodu koje ste nam slali na Instagram. Jeste pitanje koje smo odgovorili u prošloj epizodi, ali zašto ne ponoviti, to je kako izgleda loptica i jedan dodatak na to pitanje je da li loptica može da vas pogodi? Evo, ovako izgleda loptica. Ovo je loptica kojom je Vladimir postigao prvi gol svoj za reprezentaciju u Finskoj. Ona je od pune gume, veličine teniske loptice i
moramo da vam kažemo da itekako može da vas pogodi i može da zaboli. I to je jedan od razloga zašto se nosi zaštitna oprema, posebno kaciga, jer moglo bi da dođe do ozbiljnih povreda ukoliko kacige ne bi bilo. Evo, sledeće pitanje, može Nemanja da nam odgovori koliko kondicije zahtjeva lacrosse. Ja mislim da je to jedan od trenutno najzahtevnijih sportova što se tiče kondicije, jer je bitno da se, pošto mnogo brza i kretnja i prenos lopte iz odbrane u napad i treba ispratiti tog igrača, pošto napadači su uglavnom brzi i pokušavaju samo da lome levo-desno, tako da mislim da je jako bitno. Da, vidite i ovde sami, znači teren je ogroman, teren je veličine fudbalskog terena, često se dešava da igrač iz odbrane pretrči ceo teren, vrati se, zatim igra odbranu, zatim možda ponovo pređe, tako da može se desiti da morate u vrlo kratkom vremenu da nekoliko puta maltene 100 metara pretrčite, tako da pritom zadržite koncentraciju, što je izuzetno teško pri tolikom trčanju, tako da zaista je potrebna, pa može se reći, zavidna kondicija za... Pored te kondicije je jako bitna izdržljivost, jer samim tim što radite prenos, mnogo ljudi će pokušati da vam izbije tu loptu i konstantni udarci mislim, može doći do nekih povreda, tako da treba se čuvamo toga, ali jako bitna kondicija, baš zbog toga da... Jeste, ovo je, Nemanja lepo što rekao, ovo je specifičan sport gde vi tokom trčanja vi samo ne trčite samo pravom linijom i skrećete, već tu ima konstantni pritisak od odbrambenih ili napadačkih igrača na vas, gde vas teraju, gde vas guraju, gde vas udaraju, gde pored toga što trčite morate izdržite sve te napore. Dobro, zatim sledeće pitanje, jedno malo pitanje da se podsjetimo istorije, možda najbolje pitanje za Aleksandra. Kako je lacrosse nastao kao sport? Lacrosse je nastao na severnoameričkom kontinentu, nastao je od Indijanaca. Oni su sa lacrossom rešavali neke svoje međuplemenske razmirice, probleme. Nesuglasice. To je igra koja se u to vreme igrala je celo pleme protiv drugog plemena i golovi su bili, da kažem, malo drugačiji. Bilo je poenta tu lopticu uneti u tuđe selo i doći do tog gola. Da, to su naravno počeci, tako od tada se mnogo igra razvijala, čak u poslednje vreme možemo reći malo i komercijalizovala kako bi bila približenija većoj publici i kako bi možda bilo zanimljivije ljudima koji se prvi put susreću sa lacrossom. Tako je, Kanadjani, oni su prvi, da kažem, taj sport stavili, uokvirili ga na terenu, dali mu pravila i samim tim to je pored hokeja ima još jedan nacionalni sport. I poslednje pitanje za danas jeste kako i gde mogu da se prate utakmice lacrossa? To je vrlo teško. Vrlo teško pitanje. Trenutno lacrosse, što se tiče nas, jedino može da se prati putem interneta i to je sada, ja iskreno ne znam, Da, nažalost, nijedna od naših televizija ne prenosi lacrosse. Jedno kratko vreme bilo je par prenosa. A sada uglavnom bi morali da se pretplatite na neki od tih kanala preko interneta, da gledate utakmice. Da, ili postoji nekoliko utakmica po sezoni koje ekipe odluče da streamuju na svojim profilima ili na YouTube-u ili na društvenim mrežama, tako da može da se uhvati poneka utakmica. Da, naravno treba ispomenuti da sva ova velika takmičenja zbog popularizacije sporta su besplatna za gledanje i uvek se kače neki streamovi za sve utakmice. Da, i ostaju klipovi, tako da ako vas interesuje bilo koja naša utakmica iz Kanade, možete videti... I Amerike, da, možete videti, to su utakmice svetskog prvenstva 2015. u Americi i 2019. u Kanadi, možete ih videti na YouTube. Eto, to bi bilo toliko za ovu epizodu. Mi bi se zahvalili Nemanji još jednom što se pridružio. Hvala vam što ste
dali priliku da učestvujem u ovoj emisiji. Uvek nam je zadovoljstvo i pozvaćemo te ponovno da dođeš Nadam se tome. da nam ulepšaš emisiju. Imaćemo još neke goste u budućnosti, nadamo se i nekoliko devojaka sa kojima ćemo možda više pričati o ženskom lakrosu. Tako da, svašta je pred nama. Da, trebalo bi napomenuti da ćemo u sledećoj emisiji se okrenuti malo više ženskom lakrosu, da približimo našu publiku i tom sportu. Pa eto, za praćenje utakmice koje će biti za 1, 2, 3 epizode, pozvaćemo i neke od naših ženskih članova lakrosa. A Vladimir, kao i uvek, trebao bi napomenuti 3 najvažnije stvari koje smo naučili danas. Evo, ja ću početi. Na primer, za razliku od nekih drugih sportova, u lakrosu nakon šuta lopta pripada onoj ekipi čiji igrač je najbliži autu, to jest loptici u trenutku kada ona izlazi u aut. Evo, mogu ja sada da nastavim. Treba napomenuti da su sve izmene leteće i da one se vrše poprilično brzo i da obično i u tranziciji iz odbrane u napad, a i napad u odbranu, po 3 igrača vezna se izmenjuju i u tom trenutku nam i ulazi long stick midi o kom smo pričali tokom emisije. Pa zanimljivo je to da u Americi i u Kanadi ima ograničenje vremena u napadu, znači koje traje 60 sekundi, dok u Evropi nema. To bi bilo to za danas. Nadamo se da ste uživali, nadamo se da ste naučili nešto novo, da smo uspeli da vam približimo lacrosse, da ste nešto videli novo, da ono što smo vam pokazivali, odnosno pričali u prethodne 2 epizode ste sada videli i u praksi. Pa, nadam se da ćete nam se pridružiti i u narednim epizodama. Pričat ćemo i o ženskom lacrossu i o boks lacrossu, biće još snimaka, biće još gostiju, tako da pridružite nam se. I ono što je najbitnije, dođete na lacrosse, trenirajte, pozivamo sve vas, muške, ženske, dođete da vidite koliko je ovo lep sport i koliko je dobro druženje, putovanja. Tako je. To je to za danas, hvala na gledanju i vidimo se sledeći put. Ćao!